application long lo pro itu cuma department masih kita kima hala sorting itu masih claim long lo pro itu lo dah kain lo lagi Nindo ge. lagi ya kimelo lah sekecil ini pola ya Sorry, silang dulu. kali nah kan lah langsung tuh tak karbia list lah kan Mana kan kalau Kunani lah tuh 2% lah tim lo, kumade fan itu iklan dia tim lo yang sudah tuh 2% lo kok flote. Hala 98% apa nalan, 98%. Langsung kita ke lang tuh lah tuh. Kan itu long lip ke boleh mati. Pinangan nana tara langsung ke jena milu kente. Dake kan video lo kente. Dak long mati kente. Aku non itu mata lo he, non long box sih mati kan cikin bom lo mati ke. Ini klaim bom mati. Lasi lah tuh kontrak long, kalau bill long, list lang lip boleh. Lasi bill ke long bom lo, pi bom lo. Aku kipinin dulu lang bang, pi bom lo, open lang bom lo. Long bom lo bill ke like continuous proses. तो मार्के लिबोम लो काउंसिल पे किसी के मान ना से लिबोम लो लेकिन सब का साथ सब का विकास आते हैं से ले लो लाम जो तेरे लिए सेल हेल्प ग्रुप और फ्रैंक के 10,000 नोंगे तुम 1 लाख को ले लो तो दे रहा था पार्टी ला ले लो रहा asitina ग्रुप तो सी पदुलो मत लासी लासन थोड़ा का स्कीम तुम का चीनी नहीं पोसी आधे कलाम ना तुम कनिंजे बिसी तुम आइन देंगे कोई हम तुम लो लापेन आधे नांगी पुलोते ला तुम एक्शन प्लान लो बाकी नहीं तुम लोग काउंसिल तुम्हारे पास पार्टी डाल सकता है कि ना सो धुला है किसी पता हो आत्मनिर्भर itu स्कीम लाए dah धुला Sir, kan tila tunggit. तो langsung kita ke langsung ning ko ini lam kali ke apran ke AFDC amok plan no lang ta leadership militum da sabo ke claim long di sepadu ko long ki lo so ke ili tumalong tangka nang le lokote lada upia department of sikosong ki thagi phanda ini tu malong bang kali jene pan ini ingleng hem long bang ke sang ke ani si suli bang din posi suli nei ta ne pan no se din ti dang thai pom bensi nang jirono ke tu citang ne lasi non bang ke itum mithang jongjung budget preparation bang ke itum long nanji kusi ESDC MOU hut ke tokta padulu laso pa pachun ne det walam si itum ninje pom lasi laso pa kichun det bang ke non itu tunge hola so ke bom kang kir ben chenglo Anton itu mokmen si duna dilhi dak Anton to pisi mokmen iklan nei ma iklan la lo ya disipen ta hola so itu pachul ninda dola sisi bake ista CM bang chief minister bena chinki thek ma da thano ke chief minister na chinki thek up central bena chinki thek ma itu apa mane direct funding ate inter itu mana kolong lo ane credit ke saha se pinan bola ke lada ke mane kopini kachini ne bola hai neli pudami ke kachini dulu deh mani kachini dia dangku bang kartu ke lam sel dulu lasu thak bang ke lake kachuru si churu nangko latu pudun me hai education mo mangi lasu na budget asal pat kiche son de la bang mission to sai son ki bang kai no itu nangong lo ingwai we kenil tumpa Hindu kali Muslim oni tanong lo Christian dum tanong lo dhormo lam pachite khai lam pachite jinun ko mama gelang nai pulong te lage long pu mu pen chethang ke mane uplo pe ha ontu doya kudo ke BJP a principal hadi isiar jenema line pati lo hala last ke domini fancy first ke sab to la soba man harong pe si nang sab man ke taun long tu pro nilita taun si dolo no mo pe lang litin taun si dolo da long to pro ma harong muni tumlong malong lima geli ni unde ma asik arju pakka sini jeni taun long ke do tungi kopi lo kenai la tu contract si nang contract long te la ta arul do mati apor pen tender jo nang ko a technical ada process adu final do mati dunde pin kai mat boja lo mar de pensi kam talong nai payment talong nai tu langsung ke kali dar mati di lasiala cucuk kopi ma ki claim nai ki palong ya fan kam ke long contract kam ke palong fan mati payment ki palong fan hala bang si claim mo te lage madu talong la BJP muni ban non BJP muni ke plak nali tu ngado we chi lo CM sar bang madu le dam sita mane sung that boy that out mane nangra phap kira ba chang madu phata na pu punde mati ke ha kachua ara kera pichang pesi alang li gera mun pirti apran prang ge song ali nyeli thelong lo ke pahelat me dim sit ni rata rabi la ta akam ta kachok su da ji lason sita no CM sar bang song bali mati di madu phanta rap la thorom lang le aja khe lang le utet amuni bang sarong bang ke pachu be na mo ni I pachu be long ti sar bang ke anita do pe ala me thang ma pachu be tap te lasi lason ali dar bang eli tum kar biang bong tiklam bang eli tum kado kita di ko plo ko ho we should be proud ko bang ni ko bang ni ta rong nai athi mala alang ali tum unne rat hai
Rasanya kak alang di asosiasi kita paling nang sini ni nanti tu. Langsung lah sih mulai jalan. Ane सबका साथ सबका विकास करके पूरा मीनिंग बन के इसी लांगलांग को ओपन थाम लो इसी जल जीवन मिशन के लगे अंतोन हला लांग पिला ताके हमो पार्टी को फाइव लोग नांगने पूजा बिलो दे लापेन पीएम किसान बन के लगे पार्टी लांगले लो लता लापेन अरुणोदय बन के नो लता माजुक हला लांग पिन आचिक लो बांग नो सी पैसा से थाम लो ताते लता सबका साथ सबका विकास लो सिलो दाता अंतोन सिला Lasodim long si ration card bangke mani kan sang ki kan tom ben cheng lo la bangta la da party la masi lang le lo la ke amu PPHL si le la ke congress le la head alam da lang nam de lo la pen asman bharat kisu chilang ka to mi panta la ta 5 lakh anutin da ke la so adotin da to la bangta la ta maju phanda ke lang lo ti la pen pradhan mantri biman yojana la ta party lang lo la ta lapen antalilang non het jomon itu karbi long bangke lokimia kemal non porta sini. portimia kemal bangka lata mane lata party lang lo non form fill up lo lata heron je phak lasami party lang lo lasi hala koi ki dipen alang itum ke rat athan ko kisi klema ko thak study ka bepol lasi lahai hai scheme mo kha an ke lage party tulang lekin densi laso tu thak ke lake ki pilo lasi lake koi ki pipen nang tum hala roma tuman langgam lo betul laso di long job card ki ni to lang hemso ki ron dola non hemso ki ron ta party lang ki lo lata lasi lahai La bangela pole hadi biji pa government scheme do mati. But muni tu ka kategori preja mati di mu pen ki thang lo ke je ki du ne ni son son posa ka bena ya muni lapan yang 10 crore kam pe mu ngi mati. Jadi ma rong lo mati ke do an itu ge mane rural area pole. La kata ke BJP pukali lo non e mane party tina muni tu nang lo lo ke non jadi beneficiary scheme. Hisab elo pong te right po bangke odhikar pole buku hadi lake along tingke khatite adim do apor do lata limit do time limit do ada area do apeng environment do adim pe adim se applicable lage along tin len ne ni right do lo mas ekdom lo no pu pa kam kali basi hal hai cicini app pasi moni to mangke hang ta hang nai da pudu nai atema government ke chari pulong te lake usumar di jo ekam kali mo pen cruiser ni je lo lake koplo puyo kapdo ka verana ki pangria ka inu bahini ade lando tum ki purune pulen akki hoy ne bang eli tum ki karbi an long tomas council ponte eli tum adisi ki aricho loke siam sar iricho phana eli tum chinton thurong kulong te lage bang kapret tum bangela ke nang lang pirok non siam sar do bomlo turian mohan sar dr turian mohan sar cm do bomlo mun nikan do ne api dele ba bachan example hai podmote nang si cm buitalang ki fantasoni tom de chichagi ma kali bin harmu intone cicai ma cicak cei mati la hello la si alang itu mahala si isia advice lo ka sonu dia song hadi je kupson si asong amen ka ci mahala sok pen si akam si kaciklem si melo mo pen eli pulo ke ngo kam ngo si klen nai iri kam eli si klen nai football ke pathu ke iri pe pathu cei mati ike pen la hello he la si ar iri pen football pathu ma galang tum bang ton ko asote pusi neli patini kita ndam hai ka kime kam ili tum ta chirao nai alang ili tum ta chirao nai hai BJP kali ta chirao ngai mati apina rara kam ke lagi mithang lo ri lompat ke cepak la ke pangtu la ka kam mati lagi la BJP adung da lai kren nai pugali lo ke akwala ili tum ta dam dam ke siam salong lai ta chingwai nai polo hai mato munit ke mithang interest sar abang sharp cho nai pugali ni ke nang hor bang dam po ni nang ni bang ni ke chirao de sorsa dun point on po so kali da nai atima karbianglong pulang te is best jadi laki take ada ke balik itu po BJP tadu pa Congress tadu pa pini dupu balik itu po strong bo sitame har number 1 interest ke mu pe ili tum jithang ke nation first BJP a jitu a principle ke laki applicable mane political pugadi dei mane practical na bonor ba ke aprang conventional way of politics ke no chok chilumati nora ba ke koma makam ekle mana ma leadership silar fan kampon mala tusi hajo la sinona BJP ke damta election da la 26 BJP hayalo aku no 2026 MLA election dole ko la BJP si haya diji ke la
Aku non by election na campaign bom lo 13 tarik ada bom election. Kado we asam long po emily election do mati by election da BJP si hai aji atimat a campaign dune ta thelong we ke. Kita prang BJP pang kanton nai amri tum ta no ke BJP long si nang mung dun tu no adin si yang tu jola. La BJP a government mate tuliam rohan sar apan nangka sorsar muti alang itu ta lahai political lakam tak klem hoi. Aku akan mereka maklum hoi pula pemute na political lakam BJP lo mancira pun bet sigimita hai ne lima ta bangke. Ati mahala ta klem me mati. BJP a party ba government kaum non CM sara council ta la alang itu ki klem akam saja we ke klem. La alang tu ki klem tu tepin la sele pambana blok te la pun lasi muni bangke kan ingo dulu pamat ingin tabre naik kali. Mane kan ingin nanya dim do afford do ma fansi ki puma lahai ta lang nai pen sela kami klem depi pali tu phalo ili tu ma bang pu mong ka do mat ingo kami ingo si klem bom ili kami ili pen si klem bom kami si klem bom sita lang tu mi klem bang ke angho ka ba ari klem rong ari ka ma ke pen klem rong kunang na lo upia polo atima amer ga siri ke farmer association ta ho student company ta ho association relation rupi ke lala pu particular pem de la so pinandu pengen si ke teknologi asal lo nasi ando si lahai la nona so election ke ba ani ke hangara ekdom ke klaim kam tu pe klok te election thudu no social organization puchi pupe dara political party puno karbi anglong farmer association ta no ke political party lu puchi declare no chila song hala tu pormotel num ta chi declare hai na ko lai bet pi lo claim hai dela lalu hai la si lahai ke pachu betap aku mu pe alang litum ta pulo ke Tuliram sir, Dr. Tuliram Mohan sir, CM sir is not responsible, not liable to answer them. Public Karbi Anglong, public is face of public anak kyong. 10 lakhs bakal duma tinon ka population. Kado ko bilang lu, aku sar bang only di Niger ke, meeting, di sih kan Niger. Lana aku poisa bang non handa koros no, alana aku non bang handa koros no. Alam chúng ta theglong ber kente. Non ki kopinya interest alam chúng ta. Jadi la BJP government man matis CM sarpan pilih lasana koi tap te pinalang tung political pa ko pinali long tai ki matha pini du tai min so na lu no mati chini lor sina ka du tap mati akam plan prepin ke CM sarpan ke ma du pata hiki sta bi pipi lagi clear ka bolte atima BJP government pini government sara apran government thenglong lo hala poisa droder physical kam plan thenglong ya sita non ba kali CM sarak bangla ansik advance ki thuta chang yang ko pen itu phone de nalo sini ha jo ek dipen ta complain mati la sombong sitamet akai no kunal akai no plan adi esi bangke kado beli tum tini lo ake hai Dr. Tuliram Mohan CM sar a leadership pen itu ki cari BJP a council mane BJP a government ke BJP a party a government pulong te lake first bangke BJP a party a principle up te impenta ikle nai do ko kamat di lasi BJP a principle ahelo nation first individual last lake BJP a moni puno non BJP a moni puno individual puno te last consider nono bangke pure interest puno te debt longri Karbi Anglong interest mati greater interest this is nation Karbi Anglong itself is a nation it is a nation so nation first so CM sir is extending his relentless and what you call it selfless service towards the nation within that is I mean this Karbi Anglong and West Karbi Anglong under Karbi Anglong Autonomous Council individual who is Pormateron who is myself who is Lachaning we all are individual atum bhange last nilong ere belong ere mat kini ki koi ta purasan kali BJP a government ke lake nation first area a greater interest pasi serve the first hala tangote mu individual ta long re ko kumani abang non jena neli fansi tame ba Pormateron fansi tame pu Lachaning me ake ai fansi tame 200-300 crore account to koi moi la tu ciklo yang donian bom pe patang tu pu CM sarang pe lo unji mali tu unig mali kumal poisa ke do bangsi tangka ma ke do bangsi akit thik the akam ki claim ko ki payment ko mati poisa jirilang ningkang si banong thasa ku lagi niltu ili tungi puduni ga rona velo ati mahala pa akam ki apporting men chomni ke dula hailon ta dula mane ako ki mantap ke lagi madura theklo Pormateron ke ha binda delu uso ki bigi thida thek na mate
internet akai kena bang sita isya ko lang tuma karakter alam ta budun me hadi amen ilo social organization Tayo sa teko. Rata tu mansi ili tum claim pilo rata pansi claim pipo. Latum mangke amit hang akam si claim nang pula tum ta. Do ulang claim nang latum social activity si claim nang do hal hai mang si claim nang po si chunin dikang tum. Lasi non ke bansi langar ni nili tum kachunin ribang ke potmo puno farmer association puno Karbi youth association puno mate laso Mahajan crew puno. Mahajan crew sita la mana kagot si buitan po la kalili ka lang ke soy bang ke la ta ingto nang po kali pulote alang li banda nili tum stami inquiry nang ko po la so munit ko PPC claim ko son si claim man nili tum ta inquiry nang ko alang li banda la si non bang ke la CM Sarafan ke bo CM Sarafan asontine allegation ki bana bang ke la ke jukti kalipin no la ke totally alang li tum ke pahat cha alam no la pen rat along bangke development bangke association non project tekondong la pen bill bangke la ke long lip ola ma bill ke pibong lo kipi si ke ong komane long do kok lo de komane bang tante chot pachat do tai mini hala hai pen cholo la sila hai blame bangke totally chibitro nahi kusi ni to main pen dimam pon lo dola pothak ta prang ta mohon rong pita la so thak case pilo la so teng pen la dak aprang adim long ko PPC doma hala so kali mo khaan po si aphi la so tender bangke new open tender call pen si kam claim lo la so claim pa meka pen si alang ni nonda ke paklang la so mati ka development pot ki metu so gali api charge nang dum tek lain ke tadi lagi churu thane itu aprang di fulong gari hum hum ta chipe ko ni pen non toward ke krong pen di fulong bari isi size mesen pen itu di tek long la bangke kuma phalo di ro pon Kemisen asaya ni claim bang claim nang ko lasi development akam itu lang nam lo pulote sibet kali lo both side itu sport amo khana ta lang nam na pingi itu monyong si sport ta karbiang long dan ta jong si I league long second na long ledun rock pulote I league tu long ledun rock pulote da infrastructure gido pollo 26 constituency long ta itu mini store mane stadium dola along tin ta hala da bang lab pathu mesen lo la suang bong beladak sita me non ili tum long sita me dak di fulong sita la son stadium long itum pini pathloi la son itum ma thami sita la dak nang li tangkal lang tha kwan lo la dak itum kinai wan pen sila dak non dak somar bom la dak non ha jong dak keriti tum dak si ola samo bodi dak si nang bilo la son thok dak si mesen na bustu ke all india level pen si dak football na pathu bulote lage ka develop lo mati lanjon kali nang dongkam lo sa ili tum teklong lasi development a part amukha ke claim ko nahi dulang ko bangke shaison son pe claim ko te mesen du banga choke same a blame ki pita a jukti ka lidi pen ki bange chokche la bangke la tum totally chi withdraw nahi tu sinil tu nahi kan tu lo la pen KFA la pen Karbi nationalist youth council ko situ la tum la pen Karbi youth association la tum bangke CM sar ke thak nahi alam da kali CM sar ke thak nahi bangke lage rat acha tailo rat claim pen apran ili tum CM non 11 bosor apran la so apran pen non 11 bosor non la so ambong la bangke la so ka chingthura sai bangke isi plate check bangke do binong lo la ke ili tum le belilo government atum da recognize lo la so puthat pen si itu bangke no me si do lo da bangke non ali apran le chilang da bulote nili tum ki bang bali puthar pen dak surya janan ta ali kino pin laso pen surya jan pen laso lingru dak dila ana pale rohye ban akaheno theti age dak dila pen aku manja am ki bang deji pala kaheno ta kini bitum ko pai kini no dekle pu choru na ko puta isi 4 line nang long lo pu lingru ta na somar dal lo kini apran itu 3 ghonta din kini 1 ghonta be nang ro laheno ni development assign isi techno personal kuma bansi koson si kirapun mahala le belegala so development a part amukha bangke labange klang lapen latu isi obhijuk pipi hai jeneba dhorok lasu habjan atwar kita malam da latu mingi habjan kita hopta isi among ben patang det malam da latu pupu lasu alam ke lake already clean sheet lomalo ladak kupini adet kupini kitok pen akama videt kusone lage blame pimi hena akama videt masi kama videt ma lasu posi latu paisa product kusone chok
latami lage alahe case ke angton si judlamo clean sheet jong si longno ka piro pro nangli apki ako further nangli অভিযোগ পিদুনারে সিসিএলএম পিদুনারে তুলতে লা banke a intention ba si tung lang ko la tu ma intention la tu am motif abang si lang ko ko la si mentune ke la so mane kimisen asai bang na thekong tha ba kimisen asai da thekong tha la pen 100% lo aru ki claim ko nahi dulang la bang chok hai sita la tu ma blame ki ba na pen la tu ko first half second half nu pen start han la tu action plan lo lang nan ko action plan lo peneng PPC pon na PPC akam claim ma la so teng si kam ke schedule po lage mane inuet individual kami koinu mati lage only CM server ko check ka mali lage council long si la tu budget duji budget ateng pen si action plan ateng pen si la tu konana ma si department do ana tu ma banke distribution po fan ke la tu mi pu alinge lage la so na claim lo la se hala dakta kam contract deal ki pita la dakta lang pamika pen lo aprang son ke no le kali lo claim pin pen tangka drudet tu ke na avilu lagi no kam claim fake ko kam claim lo besi heglong po la dakta ke lanjut ta kali lang non he jong alu dolang mahajon kruta mentune ninje video da paklang klang source state pe nang pi chief minister itu manang kang kon pe nang pi lahai scheme da dolang la si lahai bangke alangli jitu niki blame ki ban la bangke mane muni da phan in ki koyun tha pen nongnu ki jok ring ki jo ring la sona intention men personal alang ko pini ning ki siksak pen ki jong ring nange jong ni da sine sida isi alam ke nangli tum kato ko ida chini non iritum CM Dr. Tuliram Ronghang ada pen ha ajuan alang activities la bangke mane masapo kisang ko ida tum technology la sila super ki kopi phan lo pro dangte cardian lo phan alang li kapaching tour ka development akam claim pen chenglo asitina sai banda akim mi etwaro ke da phan lancho kalila jong si kama putha jong si langdam pulote asitina kama tendar kido jong si mane bangke amuk si kamplem de jong si chukatin pute tendar ke open tendar no sidu tendar job duno ma tendar no de pensi alam complain ba pute la chok alang itum tendar da pilon de pin contract claim ta kali laso alam kali pin pensi mane laso blame ki pi bangke ajukti kali dia so athe people ma boyong si tendar jo pilon ma tendar ba lo de opinion karon be la songong pen bill pi alam the alang itum kanin je bangke bill ke pi bolo alang itum contract claim de posi bill ki long le ke long alam ichini kata ke tai komat ne inut ba bill ki long le la ke du kok tai sita hala so pen sarn ge lo lada in cha bondo adhe ke full kam claim bolote la so ten si tangkalong adhe ke half to si claim cho lang bolote kulo so ten si bill da long ko mane ke running bill du tai mane ke final bill da hai bill ke people no tara lang so kanong sinang tumar ju tara lang so kan da bill ke bono ke yen pe lada ke party cho ta kali hai BJP kali tuma ta long mat lada lagan tumna thek long ke lada bono sida long le pin pula so blame ki ba na banke alang itu mo bangke mane totally si mane ka study ka pen kaninji lo so lake blame koinang ko lake lapan koidunang ko masih koidun check de sita nasi alam ti dulang ti thani puluh nasi milpia pola pu alang ini dulang untuk spokesperson alang ini paling han kom na no solo not isi bang ini bang kana tu mangala hello jeneba dhorok latum specific le kaninje kali aho aha alam bang ke jeninje kusala so pachi gunang nako jene dhorok KFE purote alang di duties bang ke official long dam si mane RTI ke mari to official long dam pen le phana solo so sina thanun ta ho te cardium long ke long le pina ana ki dulang lahai khiti duson se operation ni ma person pe siklem kon de ni ma itum khiti chuklem te ni non farmer association pen apano si ni tu nahin hen ta arju pulote atum farmer association pen pia khiti siklem pon ma ko pia son si rat phana hai ki klem pon duma pini ma pulote alang itum ta kachi thakni ke finance of si
da latung han ko song si theklong ma ke nang le tu la tai long theklong la pen isi potmo andang ke isi ibu kang tung nang la lo ni li theklong long ni li ta pinangan siam sarwa dam pen klemra pe isi tim so lo ta so long potmo da bang men tu ni gym long ka bang tu ni kapre ka meeting long ahut pe hut alang li chu prang ta isi siksidul awareness uta meeting long ni lo ni nang tu la so tu theklong la siapo la tu irrigation wan tu ko lata authentic wan ma kumani kitoi pen kumani pineken kadira la tu authentic isi 400 crores yung ma mate la pen abat sinon yearly long pen council a budget pen ang tan special a budget anta athek development akam K1 pi hala su CM sar K1 department ko education along punon PW along punon highway sa mukha national state highway sa mukha district road sa mukha claim mo itu themong da ko theklong ni pin poson de punasi pangin blablo ki pujo ki normal ko sojila ana kam ke claim mo lo jili churu tu nahi mate ana ke the poa ana ke ding poa 1 kilometer 2 kilometer tal se poson se tangka ke ban si ke claim lo churu na so backward ate toara ve lahai facilities am mukhabi protar chitur umne deji mon bisam education along kosan LP school ka chenglo high school higher secondary colleges na apyonga so number ba number bono mati ninkan ke apran ona college lo dakto one higher secondary non ninkan ke ba phi kon lo phai halai ta lanam nahi la so teng se a result bi bomlo non metric result da bisalam a percentage da apyong na batong is a good sign lahai mari development la kami claim education department on not capital department on so manifestation ya kam muka claim on mutera rajchari by sia dex sia khai by sia district ini ke from district kasola along ke isi ni mana problem ka mai klai sera plan busta solution of hangana ni while allegation de so ni thang jukti oi pin bena ki buta hai ini nggak masa tat hai pen ini bang pende chok ji asona claim mami ko and he is not answerable to them these organizations kung lah hai organizations ami tham education department along with the schemes milichini ade asi la hai chini ji prote ala na tum a responsibility ma chini so council a responsibility council ke ja por tum chini lo under the leadership of Dr. Tudiram Mohan you know what is what apo all those bills are under scrutiny apo people alani punomati people it's matter of time lason allegations mokha those who are not true ahokali the allegations mokha bandresi inhan de charge karna lage wrong review company is a government elected to constitutional to ati ilma non kacheria council ga sixty lage constitution of that mati apne state government ko kunani development council ko punya council assembly on pe chapa se yekta ma council kali lage is responsibility ta aja kong da do ta japong da do no mati asa ako idum theglong lo toar theglong lo hem theglong lo ba lang PhD under lang ki bija pan oi si ne problem do ko kra pan pen ismone scheme do mokha kahino la do sa non ke ki pa messenger pan sinora kimi scheme ma mom under his leadership ako alang able leadership ba joni si tangka mokha ili one ma ka expect ba kapre council man ki pi mute da ke apse tangka si bang thulu mate ati state government ba tinggi the chief minister ba tinggi the home minister ba tinggi the prime minister ba tinggi the
Lalu jauh ini sih tangka bangke bang. So tensi development kam ta development la kam mau kata claim lo. Flood control dolan, education dolan. Hal ke. Bari yang kiman ko dorkar lo. Si school jauh si standard si national standard school jauh si ini tu salamji pun tak lagi. Ahenda tinang ko. Himso ki mereka jauh. Hal lo kona tanggal lo pengo. Kona volume tanggal sih. By PhD lo. Like national hydrology one mission muka. Couple of schemes muka mana ni. DRD under DRD. Blocking along kami claim. Lai hisab lah lo bude nothing that's for 500 600 crores. Lasi bill kipi. What do their chat lota hai? They are under scrutiny. People are bangke. जो से genuine bill pulang दे आपको नाम बना खान को all bills are now under scrutiny. Also bills see deserving. Also things see council take action accordingly. अब अनामी बुपे मती bill की बुपे लो union लो बुपे मती genuine bills लो पुरा तंत्र दिल गए लोही रहते it's matter of time. फोटो पिने मुसा मुखा दोता है बिल मुझे चेक ना करता है बिल के बाद अलिम सब ऑटोमेटिक पास वाला बोलो अलार्म निकाली बड़ी लाहे स्क्रूटिनाइज ना को so those bills are under scrutiny in class of things into my council under the leadership of Dr. Sudirman so bill मुझे people सेटा अलार्म itu so protectors association में निजे पसंद है that is different. How have come to the real contractors? There may be contractors association. How तुम पेन जो सी 1% दे मिमुचो जे पूरा है. Non बिसार मिली contractor करे. मिली पुलो चीनी को. Department can each and every moment मिली पुलो. Election plan on PPI schemes getting mother. Under PWD department. Under